Inwa umwe mubiri katusha ine itanu itandatu indwi 15 iyirungikira rimwe amabombe aho bituye umwazi wamurokarije neza avuze ngo yahafashe asanga yafashe ubusa oyikimushiraho nyene ikamusigaho iramubika baca bafuririraho nyene iramubika kimubikaho nyene hariya kwimba ubutare voilà utuni portatif kandi très efficace turafasha cyane iyo murabona abasirikare bari kuri zo yuko bose bafite za nkofero zirabura zimwe zirabura aba ni ruremesha ngabo izi zozo mbona ibintu wa 12 iminwa myinshi ako karungikanya ntigahagarika nabonyemo n'umukobwa mu barasisha rumwe rw'ibintu wa 12 hari imbere ni inkuru mbi kandi noneho ibyo ndayishimiye akoze ni amabara Profete Marite sinjya ashyushya inkuru ndi umukristo sinjya nkabya ibi nkubwiye uze gukora igenzura n'isuzuma ryawe wabikora mu mwuka wabikora no mu mubiri ibugiye kumva uze kubiferifiya muri special force zagaragaye Burundi bwizihiza kwikukira cyangwa se ubwigenge bwaharaniye bukaburonka bwo ubwabwo nta muntu bigizemo uruhare nibwo bwa mbere mu Burundi hagaragayemo FDLR nibwo bwa mbere mu Burundi hagaragayemo FARDC yaje gufinansa cyangwa se gusapotinga Evariste Ndayishimiye mu munsi mukuru w'igihugu bakifashisha ingabo z'abanyamahanga kwanga kumaramara cyangwa se gukugwa n'isoni tubyemera Burundi burakenywe ntabwo gende mu bugereranye n'u Rwanda cyangwa se Uganda cyangwa se n'ibindi bihugu bitandukanye sinabyo ndi bugarukeho ariko reka tugaye Kasupari baratuza hari n'inkoho bamwitiriyemo hano ndabashyiriramo video mpamya ko no mu bintu bamuritse ntacyo kwihaya kirimo ahubwo biriya jewe ku bwanjye bibaye amafaranga CNDD-FDD yinjiza nayikuye muri Kongo n'akazi kora n'ingabo zihereye muri Kongo bibaye ari biriya bikoresho ufite ntabwo nakirirwa mbizana ibikoresho bitagira ikoranabuhanga byose muraza kumva muri disikuru zabo bavugaga ko ari ibikoresho biri mekanike bitari ibikoresho bigezwe kuko hari naho numvise avuga ngo za nyoni zabo iyi ngiyi irasa amasasu 600 mu masegonda 60 ubwo ni umunota ngo za nyoni yazikorora inyoni ni drone bavugaga noneho haragaruka aravuga ngo iyoyo nibaratuza neza ngo irasa amakopora 4 ubwo ifite iminwa 4 turetse guhendana rero ese Evariste Ndayishimiye FDLR yindi ishobora kugufasha mu karasisi FARDC kagufasha mu karasisi ariko se byo uretse kumaramaza nk'igihugu hari ikintu biza kumara hari icyo biza kongera hari ikintu mu by'ukuri muza kungukamo uretse nyine kwiroturuva mwisanze ahantu navuga hatari heza igihugu mu makungu mu maso mpuzamakungu iyo ufashe inyeshyamba ukazibwira ngo nimuze mufashe mu karasisi ejo bazabivuga kuko uwabivuze ni general harimo FARDC mu karasisi harimo FDLR mu karasisi harimo abo kwa Kayumba Nyamwasa harimo abo kwa Jean-Luc Habyarimana abo bantu bose mwe muri kwegeranya mukabavanga muri FDNB kugira ngo mudaseba hama mukiyamamura ngo igihugu kirakingiwe kirarenzwe nimumbwire imbunda nimwe
y'ikoranabuhanga iri muri izi. Niba bo bari kwa ngo bagenda babivugurura ingwani igezweho nizo nyoni we uri kurwanya uri kwanga. No kuvuga ngo ifite iminwa, reka ndigende ibyo tunabyihoza, ariko nk'abantu bareberera igihugu cyangwa bareberera bene igihugu, ntabwo babwira ngo ngizi imodoka 50 za burende zitandukanye na convoy Toyota ziri gukurura inkoho na kajugujugu ebyiri zo kugurukana abaparakomanda, ngo none mugaca muba ngo ibindi ngo twabihishe, ibindi ntabwo byaje, ngo biri indani, ngo bije byose, ngo ngo biramutse byirashe, none biramutse bigeze nk'abikira. Nukuri Jensi ugutwenga ahubwo nukurira nk'igihugu cy'isezerano, nawe ubaye hari yerekwa Imana yaguhaye ku iki gihugu ubibonye warira. 0.23 mm irikira kwegwa zaruhanura iziganje mu kirere. Iyi bazita les armes d'essai, défense contre avion. Kirere kiracungerewe neza. Bamwe bitwaza bwa bunyoni iyo ikiburugira bwa wararaye. Icyumanura neza cyane. Bajya mubona bari kuri zo umuvuduko bafise rangaje nabo nyine bakoresha y'inkoho ni commandement, bagenda hari akavuga ngo ibiharuro nibiki, uzabona basimbiye ko mu masegonda inkoba indege yashitse hasi. Rero hariho iyindi yiseruse ngaha yoyo ifise ibinwa byinshi, na nyene ni défense contre avion ni arme d'essai. Ibinwa bine iba yita CPU 4. Ibinwa bine inkoni baratuzabaje, inkoni baratuza kabisa, ijyango ni baratuza. Iyo nano nafise mu rugo ntazi no kuyikoresha nawo kwinjira. Iyo ishobora kurasa amasase ashika 600 mu munota umwe. 600 mu munota umwe. Urumva ntasaganiriza. Amasase 600 mu munota umwe mu isegonda 60. Urumva umwasi ntashobora gusaganya. Igihugu kirakingiwe. Nimwikomena amashyi, reka nimumwazigutse. Rega moje ne ututuntu bariko baragurukiza kandi abatikanga ko ari twatundi zitugirira. Oya tuye itiziri ngaha twoshika he. Ubu naho haji yini nkoho. Cyakora mbwira abarundi nibura umunsi muzabona indege ziguruka mu kirere koko kwizihiza independence kwa Dawidi, aya mapica n'aya mafoto muzayabike, muzagere gukompara cyangwa se muzabona difference y'ibikoresho by'igisirikare by'umwami Dawidi. Ahari bazahita bavuga byabaga muri stoke bari baranze kubigaragaza. Uyu munsi wa none niba nta ndege ziri mu kirere zihambaye, haza amato ahambaye, haze ibigomba gukora mu maetaje, ubushije abihweje iby'igipolisi cyo mu Rwanda, ibyari byiganjemo byinshi ni amaburende y'ikoranabuhanga n'imbwa zisaka, amaburende akoreshwa n'amatelekomande, umuyaga nkuba, bidasaba ko hari n'umusodo ujyamo. Kuko buno kugira ngo umusirikare umwe apfe birazimbye cyane ku gihugu cyamaze gushyika mu iterambere. Umusirikare umwe arazimbye. Wapfuye yarihuse kweri. None rero ngewe icyambabaje hano gitumye nanavuga ibi bintu, Sebarundi yiyumviriye ate vraiment kuzana FDLR ngo ize muri defile.
iba ariyo iyobora defile. Sebarundi yiyumviriye ate gukodesha FARDC? Bara bavugishije ikirundi biragorana, cyangwa ko basubiza biba nka wa muzungu na wa mupolisi. Abanyarwanda bo muri FDLR yavuga ikinyarwanda fuma, noneho n'ikirundi bikaca bijyana. Ariko se umufaridese wo muvuze no kugira ko nati cyane ko yenda mu bacogera umutekano naho bari nta uhagera. Uyu munsi yenda mwabiteguye pe, ariko iyo mugumya nibanga nimubivuge, mwe mukicecekera karasisi kakarangira. Ariko kumva umuntu atinyutse ari generali ngo bashimiye bakemanga amaboko y'abanyamahanga yashyigikiye icyo gikorwa, ni ukwimara amazi. Ubundi byo byanabaye pye nakari mu nda y'ingoma, ntawe uvuga. Evariste Ndayishimiye urwego ariho vraiment nshana urwego simvuze ngo ruraciriritse ntihaye perezida, ariko vraiment erega utakubonye nta kubara. Habura iki ngo uciceke uhore ugira ibanga rikwiriye umusirikare nka generali? Koko FDLR ize kuyobora igisirikare cy'u Burundi, FARDC ijya imbere ibakotorore, erega mwese murayihobyanya. None mwebwe muri kuvuga uti igihugu kirakingiwe. Muri Kongo rero mubikora nibigira nkana, mwanga kubakingira mufise inkoho, mubishoboye mubizi, mukavuga ngo muti oyaje nta mpamvu yo kujya gutakaza ingufu muri Kongo, tuzazitakaza ku gihugu cyacu. Niba ari uko biri cyangwa ari uko gipanze, muri Kongo mwaba mubarenganyije. Kuko Kongo iyo ubwayo cyangwa se abakongomani tubyemere Kisekedi abahaye ingabo, tubyemere Fregisi Kisekedi arabafashije, FDLR nayo irimo irashakisha inzira, cyangwa se FDLR ishobora no kubona igihugu itazagifata ikavuga ngo reka creating cyangwa se dukereye icyabuza u Rwanda amahoro. Naho gufata igihugu ho biragoye kereka niba ari Amerika izakibaha cyangwa Imana. Kandi bariho umuvumo, biragoye ko FDLR Imana yabaha igihugu, ibyo byo ntibinabaho. Simpamya ko bibaho nyine. Yenda mu bana babo pe bazihana, bazakizwa, ariko wavuye hanakoze jenoside kuza kuba perezida impossible. Rero nitwihweza tugatekereza, tugaharura, tukabara, tukareba niba Uburundi bugeze aho bukenera FDLR mu karasisi. Abapolisi bahoze bataka ibirato, ubushije mwarabyumvise buvuga ngo hari imyenda ya abantu 1000 bashobora kwambara, ngo indi yaraheze. Niba FDNB n'abayihagarariye n'abayiyoboye abajenerali barenga 70 bicara bakavuga ngo twebwe ubwacu kugira ngo bataducishamo ijisho, indongozi z'igisirikare zikavuga ngo kugira ngo bataducishamo ijisho muzane FARDC na FDLR tubavange dukore umucango, noneho dutangire gukora iby'igisirikare cyo kugaragaza defile yo kwikukira mu myaka Uburundi bumaze bwizihiza ndetse nabandanyije, ndetse kuri iyi tariki nyine by'umwihariko ya mbere yo kwa karindwi. Mungu wangu rero ngira ngo ni inkuru yabaye nk'isakara, abantu baticyore burya bwose baba tipe bari bameze uko n'abanyarwanda, abandi bari bameze uko nabo muri Kongo, babandi nyine bambara nk'ibihunyira ukuntu. None ngiyewe ndibaza rero n'ubukene neva yahuye nabwo, ariko Mana Nyagasani Yesu yigeze abwira abantu, arababwira ngo nta cyatwikiriwe kitazatwikuruka. Ibi byari ibanga rikwiye kuba bizwi n'abajenerali nabwo batari benshi, nka Prime Niyongabo, Gaspard Baratuza,
kandi ibintu ntibabyogeza nk'umupira, ibikoresho by'igihugu mu bene gihugu ntabwo wogeza ibintu buriya, ubundi nimwe mukwiye kubyogeza cyangwa ahubwo abene gihugu nibo bakwiye gushimira igihugu bakavuga bati very good. Muzumvirize ibindi bihugu, ntere kuvuga u Rwanda, muzumvirize ibindi bihugu iyo bari kumurika intwaro cyangwa ibikoresho bagezeho, babivuga bari poze, batuje umutima, kumva ari kukubwira ati iki gisobanura iki. Ntabwo legacy, ntabwo ari ibyo muri kudandaza. Umwe muri gukora nka ba bantu bacuruza mu Ruvumera ngo hano ngo ikamambiri, ngo ya mihwi y'amavoka, bya byamwa zandagaye ibintu nk'ibyo. Ntabwo kumurika ibintu nka biriya ntubigira mace, ni ibikoresho bizimbye byishi abene igihugu nyine biva mu makori yabo. Ibintu byo guhuzagurika ni nka shetani bikora. Mu busanzwe mwakabaye mubwira bene igihugu ngo dufite inkoho zo muri atikite zitajyanye n'igihe, ariko izi nkoho nimumbwira inkoho yaba yaraguzwe nibura ku bwa CNDD-FDD nta nimwe. Iriya modoka mwibuke ko Nkurunziza yayigenderaga yatwaye neza. Izi burende mwibuke ko zabaye nk'izitanga umusada muri Somalia, mwibuke imyaka zimaze na Central Africa nk'uko nabo babyivugiye. Nimumbwire rero imodoka yaba iri muri izi nibura yabiguzwe kuva 2015 cyangwa se kuva muri 2000, byose n'ibyaguzwe yava nk'uko nabo babyivugiye. None CNDD-FDD iby'imurika yaguze n'ibyaha, ahubwo mwarabibongabonze, ibyo mwahasanze murabibungabunga. Abo bantu bavuye kwiga mu Bushinwa, mu Burusiya, bafite ikoranabuhanga rihambaye kandi n'ubundi ryari rihasanzwe, n'iryahe n'abahe. Mwebwe iyo mutubwira muti izi doroni zijejwe gukora ibi n'ibi, hari doroni zikora zifite kamera zireba mu mazi, doroni zifite kamera zifata munsi y'ibiti, doroni zifite kamera zifata mu bantu benshi ukarobamo umwe. Izi n'imbwa zisaka ibisasu. Ubu ngubu kuri aeroporo dufite ikoranabuhanga, ku mipaka yacu dufite ikoranabuhanga, kuri banki nkuru dufite ikoranabuhanga, aha n'aha dufite ikoranabuhanga. Ofete hakaba hari ibintu bidasanzwe muri kumurikira bene igihugu bo badasanganwe, batazi, babonye ari bishya. Kwa muganga dufite ikoranabuhanga riri gusaka abantu kuri uru rwego. Mu mashuri dufite uburyo abantu bari gusinya muri presidence kuri uru rwego. Ibintu mwamuritse by'agashya n'ibyaha, ni impuzu nshya. Yenda se ni mwebwe ubwanyu n'ubundi nimbonera kure, ariko tureke n'ibyo. Ibintu iyo ari bishya n'ibindi bihugu bitabiza kubafasha kwizihiza uwo munsi mukuru, ukabona Samia yaje, Museveni yaje, Kagame hakagenda intumwa cyangwa nawe akajyaho, Gisekedi akaza, uwa Congo Brazza akaza. Yuma nyene bafise ingufu zikwiye n'ubwenge bukwiye. Kiya kikazunguruka agikomandira haje indani kikazunguruka nivyo ni 40 kikazunguruka 360 degrés. Nivyo ni rero bibanye n'umwanzi hatumbereye ari ku birometero 21, 22, 20 gushika kuri 40, icoye kiramukurayo. Uratoci hari imodoka yacu ikamyo, kimwe cyose gifise imodoka yacu. Ajya amabombe ntibayashizemwo kubera turiko twerekana ibirori, muga hari izindi bigumamwo. Bashizemwo akirasa amwe hogira udusindira tuca tugira istade yo Chitamba, tuca tunyarutse kuya kwa Nyamugigima. Ico ntigishobora kurasa umwanzi ari hafi. Ico kirasa umwanzi ari ku birometero byinshi ataranashika ngo yononera abantu. Ico rero ntacyo turakoresha, ariko kizokora bibaye ngomba. Hari uwo kubahuka ega ntawo citega yobasara. Murarindira ugikoresha anuze. None ico ko kitabagara
Nihagira uhunahuna. uhunahunye nakazi Nihagira kiwe uhunahuna. ico nikibagara kandi nikibabarira Ico nta kigongwe kigira. ugitumbereza ahantu hatabakunze bahari gusa Ico si patiri. oya Nta kigongwe kigira. murabona n'abasirikare bagikoresha yuko ari njyamunyu bajya baragira inyigisho nyinshi cyane kandi bategezwa kucidondera kuko harimo ibiharuro byinshi kirazira kwihenda kuko urubi rumwe rusohotse rufise ico no kwita champ d'action ya reyo ingana n'imetero 200 iyo ni imwe Kandi ga ni vyinshi. iyo ni imwe camuharura 40 ucugwiza ikartier irahera rero ngiye kudefera bice bisubiraho byahora kuri maintenance ntibabibika ngo biguma bikora bishusha kuko umwansi murazi yuko kugira ngo byambe biri bindi. abasirikare nabo baguma biga mekanike yabo biga iby'ubungabunga no gutwara iyi modoka so wari we wese ayitwara ko umurasa akoresha bijya biri indani mu modoka. Ndabona hariyo batatu. Amabuto akoresha aba yamaze kuronka ico bita point coordonné y'umwansi hanyuma akamurokaliza neza akamubona hari agacarungika amanamwe mugacamukira mugacamugira sport et musique mugacamurima mukimbura hama mukarima. Abo bantu bose iri pare ko bari kuza ariko ntago bazanwa hanini no kugira ngo bajye bakoma amashyi nka jewe nk'umwene gihugu. Aba baza kugira ngo babigireho bavuge bati Burundi bwashoboye gutunganya ikoranabuhanga iriniri cyangwa se bafite ibintu batumije mu Bushinwa bimeze uko cyangwa muri Turki cyangwa muri Amerika cyangwa mu Burusiya ikoranabuhanga rya nyuma cyangwa se rya mbere cyangwa se rijyanye n'igihe. Habura akantu na kamwe mwamurika mwebwe ubwanyu mwaguze imbunda bagaza yamuritse Micombera akazimurika namwe nizo muje mumurika agashya karimo nakahe. Ubwo impamvu mvuze ibyo rero ntacyo kwihaya kuri jewe nk'umunyamasengesho dufite nta nicyo gushima dufite ahubwo dufite kwinenga tukigaya tukavuga ngo niba turwanye muri Kongo umwaka abasirikare bapfa nta tsinzi turose nta n'amahera turose ngo twiyubakire igihugu. Ubwo ubundi akarasisi nakiki niba igihugu nta gitoro ntaki uyu munsi turawizihiza ku ruhe rugezo ku buhe bushobozi kuzihe mbaraga. Niba turi kwizihiza umunsi tugakenera FDLR tugakenera FARDC donc igihugu kikaba kiri kwifashisha ingabo z'amahanga. Ubwo Burundi buri muri ya ntambwe Mozambique irimo hari ingabo z'u Rwanda buriya nayo ishobora kugira kugira akarasisi nyine defile kuriya nyine batondeka abantu ku murongo defile murayumva hakajyamo n'izo ngabo z'u Rwanda ziriyo cyangwa Somali cyangwa ahandi nuko yenda abazungu bo batajyamo twahita tubibona mu buryo bugaragara ariko abirabura barasa icyo badahuza n'ururimi. None mu Burundi rero Evariste Ndayishimiye akoza agashya utwumiza n'ibimenyetso s'il vous plaît. Nje nabigaye mugabo asohoka uko ari kandi akora ibyo ashoboye mu burenganzira bwiwe. Fuma ugaragara ukuri ahubwo mugasenga mugategereza Imana naho kubeshya nose ko drone mutazemera kandi ko yari irimo. Hari drone imwe yari iri gufata amashusho ubwo nimwe ramenya ari 3 twihweje neza zari nk'3. Hari drone yari iri gufata amashusho n'iri gufata amafoto mu buryo bwo mu kirere bazamuye nazo ngo nizagwanaga muri Kongo. Aho rero undi niba uri generale
ufite byose vrema mubura iyo mutira ibihugu bihambaye mukabikota, iyo mushaka gutera ubwoba mugakanga u Rwanda ko nta kindi gihugu muri gukanga cyangwa muri kuteguza, mukora iminsi mikuru umwe muguma muvuga ngo kirakingiwe nibadutera tuzivuna turabiteguye. Ega ho si ugutangaza intambara, ahubwo murizihiza umunsi mukuru abakurambere barwaniye bakabiharanira kandi bakabigeraho bakabifatisha amaboko. Mugomba kubisigasira n'imbaraga zanyu zose, naho ibyo gucyurirana muvuga ibi mukora ibi jamais. Numvaga ibyo nta sosi nta njyana irimo. Ahubwo umuntu mwiza nuwitegereza akavuga ngo igikwiye n'ikigezweho ni uguhagarara tukareba ibijya mbere cyangwa se ibiri imbere. Mungu asifiwe. Yesu ashimwe. Rero pe jewe reka tugaye CNDD-FDD imaze imyaka 26 ariko ikaba nta gikorwa n'iki na kimwe cy'iterambere iri kumurika muri defre nk'iyi cyangwa mu karasisi nkaka, hakaba nta kintu na kimwe gishya, nta kintu na kimwe gishya y'ubwayo yaguze, nibyo yahasanze. Ibyo bintu rero cyakora Stade Intwari nibo bayivuguruye sava, ariko ibindi ni ugutegereza ukuboko kw'Imana. Abarundi bararushe, uhoraho akangure ahagurutse aboherereze ubutabazi Dawidi azatwara igihugu kigeze ndasabira sisabira abisi ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe kandi ibyanjye byose ni ibyawe, ibyawe nabyo ni ibyanjye kandi nubahirije muri bo. Njye si nkiri mu isi ariko bo bari mu isi, naho njye ndaza kuri wowe Data wera, ubarinde mu izina ryawe wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Nkiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye, narabarinze muri bo nta muntu wabuze ngo arimbuke keretse umwana wo kurimbuka, kuko ibyanditswe bisohore. Ariko none ndaza kuri wowe kandi ibyo mbivuze nkiri mu isi ngo bagire umunezero wanjye wuzure muri bo. Uyu ni Yohana igice cya 17. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ni nk'amasezerano Yesu yagiranye n'Imana Data wa twese agiye kujya mu ijuru. Yesu yabaye nk'utubabara kandi koko aratwitwararika, aratwigengesera, avugana n'Imana. Nuza gusoma usoma igice cyose, ni mu ijoro Bibiliya ifite inyuguti ntoya, uyihangane ushobora gusoma ntubitawe ariko nkurangiye aho biri. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 17 ukabandanya gushika icyo gice cyose. Iri sezerano Yesu yari arimo adusabira, adusengera, aravuga ngo jewe n'ibyanjye ndi muri Data, ngo ariko nabo bakiri mu isi nta numwe doke ni intama wampaye kuragira ndi mu isi nta nimwe yazimiye. None ndagusaba ko ngewe nje iwawe, none wowe mukaba musigaranye. Nibazagusaba uzabumve, nibazasenga uzabemere, nibazapfukama uzababone. Data abo nyine ndabagusigiye mu biganza byawe. Ntabwo Yesu yigeze adusiga ngo adusigire Shetani, nta nubwo yadusigiye isi, nta nubwo yadusigiye siyansi, nta nubwo yadusigiye umubiri,
ahubwo we yadusigiye data wa twese ngo adufashe nk'uko nyine Kristo yabidusabiye. Rero uyu munsi wa none harimo umuntu wihebura cyangwa akiheba akumva ari wenyine, akumva ni wenyine, ariko mu isezerano no mu ijambo ry'Imana Yesu Kristo umunyanazareti ntabwo yadusize nk'ipfubyi, nta nubwo yadusigiye shitani ngo adukoreshe ibyo agomba cyangwa ibyo ashaka, nta nubwo yadusigiye umubiri ngo uyu mubiri uduhindure uko ugomba. Oya, yadusize mu biganza by'Imana Data, n'ubu nimwo turi mu biganza bya Data. Yesu ari mu bikorwa kutwubakira heza, kutunganyiriza heza. Rero niyo mpamvu yavuze ngo simbasize ngo ubarinde umubi, simbasize. Doke mu isezerano bagiranye nuko Data agomba kudufata neza nk'uko Yesu yadufataga. Nk'uko nawe ushobora kuba uri umumama ukabwira umugabo wawe uti simpari, ariko aba bana iyo mpari ndabakarabya, aba bana iyo mpari ndabagaburira, aba bana iyo mpari ndabambika, aba bana iyo mpari basiga amavuta, aba bana bariho ku bwanjye iyo mpari nk'umugore mbitaho nkanabaheka nkanabaryamisha. None rero mutware wanjye cyangwa mugabo wanjye, bivanye n'uko umugore wawe akwemera cyangwa mubana, we araza akakubwira tubandebere. Nibyo byabayeho rero na Kristo abwira Data ngo aba wampaye, nkiri mu isi nta ntama yazimiye, kandi nkiri mu isi nta washonje, nta wambaye ubusa, nta n'uwishwe n'abadayimoni, nta n'uwahuye na biriya. None Data abo wampaye nibyo ukeretse umwana wo kurimbuka ngo ibyanditswe bisohore. Ni ukuri ndabashize mu nderuzo y'amasengesho nasenze, ubandagirire ubandindire. Rero kuzimira kw'intama cyangwa kuzimira kurimbuka k'ugomba kurimbuka, niba amatwi yawe nyine atumva iri pare ko kurimbuka wibishidikanyaho, kuko habaho kumva, kuko amatwi Imana yaduhaye ngo twumve. Niba wumva ariko ntiwumvire, kuko ushobora no kumva ibintu ariko ntubishyire mu bikorwa. Niba ureba ariko ibyo ureba ntufate umwanzuro wo kuba uhinduka ngo akore ibizima bishimwa n'Imana. Ayo maso ibyo areba umusaruro wabyo ni muto cyane. Niba ushobora kwicara cyangwa ukumva aho uhagaze n'aho uri ibintu biri kugorana kuri revo y'uko udashobora kumenya ko Kristo, iri jambo nge ndarikunda, niyo ndi gusenga ndisengeramo, koko ni ijambo ryiza cyane. Uyu murongo wa 9 uravuga ngo ndabasabira, sisabira ab'isi, ahubwo ndasabira abo wampaye, kuko ari abawe kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Ntabwo Yesu asabira ab'isi, nta nubwo ajejwe ab'isi. Ibyanjye ni nka kumwe nyine umuntu asezerana n'umugore akavuga ngo manitse iki kiganza dukize dukenye, ibyanjye nibyo byawe, nawe akongera akavuga ngo ibyawe nibyo byanjye. Donc ibya Yesu ni ibya Data, n'ibya Data ni ibya Yesu, kandi natwe turi aba Yesu, ubwo natwe turi aba Data, n'aba Data ni aba Yesu. Nta difference ihari. Ahubwo se uri mu iyi famiye, urimo mo imbere cyangwa urimo mo inyuma? Ngo bo bari mu isi, naho njyewe ndaza kuri wowe Data wera, ubarindire mu izina ryawe. Ngo bo bari mu isi, twebwe turi mu isi, ariko Kristo we yagiye mu ijuru, ubwo urugendo rwiwe n'intambara ziwe ziraheze. Bo bari mu isi. Ese nawe uri mu isi ukeneye ubufasha, ukeneye depanage, ukeneye ubuntu bw'Imana, ngo Data ubarindire mu izina ryawe. Ntabwo izina rero, impamvu abarozi batakwica, urindiwe mu izina rya Data. Impamvu biriya byose bitakubona, urindiwe mu izina rya Data. Ubarindire mu izina ryawe. Umva iryo jambo, ubarindire mu izina ryawe. Ndahimbawe, ndanezerewe kandi ndishimye, kuko umwami aturindira mu izina ryiwe.
genda ntatebye ngo ngume soma, kuko ijambo n'ubundi kurisoma ni ukurisubiramo. Niba unasoma Bibiliya ugasoma ugenda ntiwongere ngo usome, ariko nanone byaranacitse. Biratangaje ko umuntu asoma Bibiliya agiye mu rusengero kandi akaba yamara ukwezi kose ari kurya ananwa, nta kwiyiriza ubusa kumubamo. Ukwezi kugashira, biragashira, tatagashira, ariko akaba abandi akaririmba ngo ni umuvandimwe wa Kristo. Ntabwo bibaho. Umukristo nyamukristo ararya ariko akazigama n'undi mwanya wo kwiyiriza ubusa kugira ngo agume ku Mana. Umukristo nyamukristo ntabwo aguma mu biryo nk'ikimamiro cyangwa ka karushe oyaye. Umukristo afata igihe cyo kwihererana na data. Rero data ari kubahisha izina rye ntawe urimbuka, ahubwo arimburwa no kutihana no kudatsindwa, kuko harimo umuntu udatsindwa cyangwa se umwana wo kurimbuka ntatsindwa, araburana. Noneho rero ibyo nabyo nimbivuga uko, eske Yesu Kristo we yagushyize mu biganza by'Imana data arigira. Ese ibi biganza birimo? Hari igihe rero uba ukora nabi, uri mu murongo mubi, ibi biganza ntubibemo. Niba warahisemo neza, ukaba urimo neza, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, ukaba uri mu ruhande rwiza, ufite ubugingo buhoraho, kandi uzabana n'Imana data, kandi uzabana na Kristo, uzima ingoma, uzayimana na Kristo. Turagushimiye data ko ari wowe mwigisha mwiza, ugume udushinganishe mu biganza bya data, umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe, kandi ndakwinginze tube muri data nawe abe muri twe, tube muri wowe. Amen.